Shosho bafethu mshekele izinto, shake and bake, shake it, don't break it. Angazi abakaziyo bathi sheke lekele. Stay tuned ngikhona ku A Day in 2nd Street. Siyabangena. Yakho. Llegale.
Sebafuna usikhava gijimisa imithana nasala nabalabantwana mfana bamba a change down no crash panda nalempilo engathi ngiyabala funa ama rents shaba
nalempilo engathi umlabala afuna ama-ranks shaba yebo 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 asalala baleka asalala 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 baleka asalala yebo 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 asalala 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 baleka asalala 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 baleka asalala baleka sala baleka sala sala Thank you for tuning in, ladies and gentlemen. Manifuna ukungithola nizongithola ku Msheke_lezinto Instagram, Msheke_lezinto Facebook, Msheke_lezinto TikTok. Ngiyabonga ukuthi ni tune in, subscribe, do what you do. Ngiyazi senza kanjani. Yabo.